Dragi slušatelji, dobrodošli nam natrag. Dobrodošli u još jednu svaštaru, jednu od onih kasnonoćnih, jednu od onih koje improviziramo. A danas imamo jednu generalnu temu koja je otprilike kako učimo biti odrasle i funkcionirati nakon što više nismo studenti. Marta, ono što mi je zanimljivo, to sam baš danas razmišljala. Dakle, mi smo prije otprilike godinu dana imali epizodu kao kako izabrati faks i život na faksu i godinu dana nakon toga život iza faksa. Jel život iza faksa uopće postoji? I što je najgore, mislim da kad smo započinjali podcast, jedna od potencijalnih tema je bila život iza faksa, jer smo znali da ćemo završiti faks i nešto početi raditi i da moramo snimiti epizodu o tome. Je, pa to su koraci. Moramo snimati korake za one da vama bude lakše. Da. Uglavnom, ja sam se sad kad sam razmišljala o tome kao kako moraš se posvetiti tim odraslim stvarima, bla bla. Uglavnom, ja sam danas imala, Marija, jedan mali mini breakdown. To je uvijek dobro za epizodu. Malo drame, onak. Koji je bio onako, ajme meni, ja ništa ne znam, pa kako ću ja funkcionirati u životu ako ne znam ovu jednu malu stvar napraviti. A ta mala stvar je bila, danas je bio lijep dan, napokon je bilo onak 9 stupnjeva ujutro, što znači da mogu probati biciklom otići na posao. I ja sam si išla dole, do tam gdje mi stoji bicikl, izvadila bicikl i mislila sam si, ok, trebam napumpat gumbe jer nisam dugo i već su se ispraznile. Ok, imam pumpu, imam sve spremno. Jest da to nikad nisam radila, ali koliko teško može biti? I ja sam to sve izvadila, pripremila. Ja sam uvjerena da sam ja sve napravila kako treba. Ali Marija moja, kad sam ja krenula pumpat gumu, ta guma je bila sve praznija i praznija. I ja sam probala sve što sam znala, ali guma se nije htjela napuniti. Nikak. I onda sam lijepo uzela bicikl, vratila ga natrag u šupu i otišla tamo na posao. Jel te zaplakalo? Da. I ali srećom bilo je sunce, pa sam mogla staviti sunčane naočale, onako kratko plakati ispod njih. Onako, white girls problems. Znači, Marija, strašno. Ja ne znam. Još uvijek mi nije jasno šta sam krivo napravila. Da, tamo sam ti htjela reći koje je bilo rješenje, ali ne znaš ga i dalje. Ne znam. Valjda ću ga sutra saznat. Meni isto nekad dođe da se rasplačem i da se vratim kući. Da me neka game over, idem iz početka, ne moram više. Nisam ja za ovo sposobna, trebam još godinu dana vježbe. Dobro, nakon drama svakidašnjih odraslog života, ne znam uopće kako da počnemo temu. Koja je razlika između ovog i studentskog života? Čini se kao da nema tolike razlike možda, ali onako na površini nema tolike razlike, ali kao kad ideš dublje, onda je ima više. Mene recimo, to baš moram priznat, dobro, ti si počela davno raditi, ja sam počela tek sad, znači nije ni mjesec dana, umorna sam ko pas. Znači sad je 10 sati i ja sam u stilu, ok, ovo snimimo, perem zube, spavam jer sam umorna ko pas, ali nije da malo spavam, nego naprosto... Ja sam, ne znam, dobro, ti možda nemaš naviku popodnog spavanja, ali ja sam redovito poslije posla prvih mjesec dana isto tak došla doma i morala odspavati sat vremena i onda sam mogla dalje funkcionirati jer nije išlo. Baš sam bila premorena tih nakon 8 sati to je to, ja sam gotova za cijeli dan. Da, meni je ova Sleša koja je počela isto raditi kao ja, ona je rekla da se ona tušira odmah iza posla i to mi je onak life hack koji mi je trebao, jer ja se uglavnom tuširam navečer pred spavanje, a eventualno nekad ujutro, ovisi kako kad, ali nikad mi nije palo na pamet sred dana se tuširat, znaš. Nakon toga ću još raditi neke stvari, ali actually te baš lijepo razbudi, tako da eto, ja mali life hack za one koji jedva drže oči otvorenima iza 8 sati rada. Dakle, tuširanje. Da, nije to loše, nije loše. Ali ne želim se tuširati, želim spavat. Ali trebaš se natjerati. Natjeraš se, onda je poslije bolje. Da. Uglavnom, Marija, je li bilo nešto što nisi očekivala? Što je posao povukla sa sobom, osim što si stalno umorna? Pa, za početak, ja ne znam koliko su naši slušatelji svjesni ili ne, ali ja sam otišla u Njemačku. To je vjerni slušatelji su svjesni da sam otišla u Njemačku, to smo rekli u nekoj epizodi. I iskreno prva stvar koja me šokirala je kad sam si upisivala sate i sve to bla bla, da pauza ne ulazi u radno vrijeme.
I Slaša je iz Nepala, njoj ti je to isto bio šok, nama ti je to bio veliki Kulturološki. šok, da. Još sam ja pitala kao, pa čekaj, je to samo u ovoj firmi ili inače Njemci onak? Ne, da, inače Njemci ne stavljaju pauzu kao radno vrijeme, ali u firmama valjda gdje možeš pauzu uzeti koliko god hoćeš. Znači, neko uzme od pola sata, neko uzme od sat vremena. I onda Nemate onda zapravo, ne radite od 8 do 4 tipa, nego radite od 8 do, ovisi o pauzi. Da, mislim, u principu, ne znam je li tako za sve firme, inače, funkcionira tako da postoji neko određeno vrijeme kad moraš biti u uredu, tipa od 9 do 10:30 i od 2 do 3:30, ja mislim. To je vrijeme u kojem moraš biti u uredu i ne možeš ti sad uzeti pauzu u 2. Jer, da možeš biti, pogotovo dok radiš sa klijentima, jel? Mm-hmm. Tako da, u principu, sve van tog vremena, mislim, možeš se i dogovoriti ako imaš neki termin, nešto, sve se da iskomunicirati, ali u principu ti možeš doći ujutro u 6:30 i biti do 5 i naprosto ti se računa preko vremena i to je to. Ti možeš, dosta njih radi preko vremena, preko tjedna i onda u petak iza pauze ode čak kući. I tako. Mm-hmm. U principu, tak se nekako slažu vrijeme. Zapravo dosta fleksibilno. Pa u principu dosta je fleksibilno. To moram priznati da sam baš jako zadovoljna. Imamo home office 50% vremena. Mislim, ne mogu sad govoriti za sve firme u Njemačkoj da jesu tako, nego ova u kojoj ja jesam. Znači 50% vremena je, imaš pravo na home office i to je to u principu. Ono što me iznenadilo je tih pola sata koji ne ulaze, to jest ručak koji ne ulaze u radno vrijeme. To je baš bio kulturološki šok. Je, to je stvarno, i mene je to isto baš iznenadilo kad si mi rekla, moram priznat. Da, ja još uvijek sebi ne mogu doći. Ja ti imam neke minuse, kušu minusu sam jer nisam radila svaki dan 8 sati. Par puta sam morala, to jest otišla sam jednom u banku, jednom smo bili na tom zajedničkom ručku za koji sam bila u šoku jer kužiš, često petkom idu svi skupa na ručak i to traje duže, ali oni svi imaju preko vremene, Marta. A ja naravno nemamo tog prvog dana, pa onda sam morala otići u banku, pa onda ovisim o prijevoznim sredstvima koje mi nisu naklonjena. Pa to je onako u minusu sam, baš me to onaj minus me guši. Šta je tebi bio šok kad si počela raditi? Ček, ajde ti malo ispričaj o tome kako je išlo. Ti baš nisi imala neku pauzu između faksa i posla? Nisam, da. Ja sam odmah našla posao čim sam imala obranu. I onda sam idući tjedan išla raditi, tako da moram priznati da mi je ta pauza, ako možete uzeti pauzu između faksa i posla, barem od tjedan dana, uzmite ju. Jer ja fakat sam bila baš premorena kad sam krenula, jer mi je falilo. Ali, mislim, u svakom slučaju mi je bilo, šok mi je kao prvo bilo raditi 8 sati bez prestanka. Ali nakon toga šok mi je bio što sam si morala moram smisliti svaki dan šta ću jest. To mi je isto veliki problem. Znači, hej, a kuć, hrana je samo nešto, hrana je samo gorivo za dan. Znači, doslovno, trebaš samo pojesti da funkcioniraš i ne umreš. Znači, zašto moram razmišljati aktivno o tome šta ću jest? Da, znači, prije bi samo otišao u menzu, najao se šta god ti je bilo ponuđeno i ne bi razmišljao o tome. Sad moram aktivno razmišljati o tome, ok, svaki dan u tjednu jedan krumpir. Bilo bi vrijeme da nešto promijenim. Ili dođem u firmu i fakat ne znam nisam si niš ponijela, nisam niš skuhala. Samo gledam, mi si naručujemo izvana za jest. I onda samo gledam, ok, jel ti naručuješ danas? Dobro, onda ću nešto s tobom, prek Volta, Glova i ostalih. Ali to je neizvjesnost, velika neizvjesnost i stvarno jako puno mi jako puno mi razmišljanja i mišljenja odlazi na to šta ću jest, a nije da da sad neke specijalitete smišljam i kuham, nego najobičnije stvari. Moram smislit, otići u trgovinu, nabaviti, skuhat i To je stresno, ja moram priznati to rješavam time da jako malo jedem. Znači, naprosto, mislim da mi se sad želudac navikao da jedem jednom dnevno i to je za pauzu i najedem se i gotovo i to je to. Tehnički postim. Jednom dnevno se najedem i ostatak malo nešto čala brcnem. Ali u principu da, zato što ne da mi se trošiti energija ni vrijeme i sad ja trenutačno nisam ni poziciji ni da kuham ni dišta, nego u principu nađem gotovo šta je dobro, dovoljno dobro i to je to. Da, mislim, meni je malo bed, tipa, ako naručuješ preko Volta, Glova, ta jela koštaju, nemaš baš za naručit, rijetko kad je manje od 40 kuna.
Da, To je ono svaki dan. Dobro, ja iskreno malo jedem tak i tak, pa meni to zna potrajati po 2 dana, pa ajde isplati se. da. Ono što mi je čudno je to što si, to me više posjeća na osnovnu i srednju školu. Tehnički ti je svaki dan isti, ali zapravo nije isti. Pa da, ovisi kakav posao imaš. Da, na faksu je kužiš, stvarno bilo onak raspored i baš bio s rupama, s ovim, s onim, nisi bio cijeli dan na faksu i možeš doći, ne doći. U školu ipak moraš doći, inače imaš izostanak i imaš taj neki raspored koji pratiš. I sad tehnički, vratili smo se u raspored, Da, istina, vidiš. Ali, da, meni je iskreno baš pasao taj fakultetski raspored. Zato što, ne znam, jedan dan se moram ustati u 7, a drugi dan mogu spavati do 10 i to mi je bilo onak super. I tipa, u srijedu nemam ništa i cijeli dan sam slobodna. Ali samo ta ideja spavanja mi je onako, baš sam nekad razmišljam šta je to, jel to, više nikad neću spavat do kasno. Jer ti je sad tehnički vikendom jako žao spavati do kasno. I ja računam da kad odem na godišnji da će mi biti žao po svaki dan spavati do kasno. Hoću možda 2-3 dana, ali sigurno ne želim da mi cijeli godišnji ode na spavanje. Mislim, dobro, ja redovito subotom spavam do 10, to si uzmem kao to mi je... Iako nekad ako si stavim neko druženje ili tak nešto popodne, sve mi je napir. Trebala bi pospremiti u subotu, trebala bi skuhati, trebala bi ono i u 10 mi je dosta kasno za ustati se i dosta se onda žurim poslije. Da. Ali onako... Do 10 barem. Da. Zapravo ja sam za razliku od tebe actually provela neko vrijeme nezaposlena. Mislim kvazi zaposlena jer sam radila neki, kako bih rekla, radila sam neki side job, recimo to tako, pomoću kojeg bi dobivala neke novce, ali to nije sad za život, jel? Tako da u principu ima nešto u tome da se probudiš kad dođeš, pa u principu nije da žuriš negdje, nego sve pomalo radiš, pa malo ovo, pa malo I ta neka bezbriznost ima to nešto svoje što ti paše, ali s druge strane moramo raditi, moramo ispuniti svoju ulogu u društvu, moramo nekako vratiti svijetu što nam je svijet dao, tako da. Da. I ljenčare ćemo ostaviti za mirovinu kad ju dočekamo. Ali nije, pa mislim realno treba ti posao, treba ti i za sebe, ne samo zbog toga da si zaradiš nešto i kupiš i priuštiš nešto, nego i zato da mislim da ljudima treba da se osjećaju korisno, da rade nešto. Da. Mislim da to baš treba i izostanak toga, ne znam, nije mislim da ljudi su baš stvoreni zato da imaju nešto ili da imaju nekakvu obavezu da, mislim da je to u nama. Da, to sam baš kad sam tražila posao, u glavi mi je bilo svakako znam da nisam neka cura od karijere, da ću sad imati, da ću biti ne znam kakva menadžerica, da ću ganjati ne znam kakve rezultate, ali baš sam htjela naći neki posao koji ima smisao, koji će mi davati taj neki osjećaj zadovoljstva i koji će me ispunjavati na način da sam zadovoljna sobom i onim čime radim. Da. Jer je to što želim ostaviti za sebe svakako. Mislim, ne samo posao, nego u stilu da kogod se sa mnom susreo, da je vidio osobu koja je ispunjena, koja radi nešto smisleno. Da. Pa da imaš nešto di se osjećaš onako korisno i da si napravio nešto. Zapravo sad nekako kod da si nagnula temu u smjeru u kojem je namjekšili neki obožavatelj, neću reći obožavatelj, ali jedan od naših vjernih slušatelja čak dao, a to je da je, samo trenutak, pročitat ću je baš onak cijelu, pa da ne bude da premiještam riječi, nego da kažem baš kako je rečeno. Život nakon faksa je kapitalizam bez romantike i samo pare. Pa ne bi se složila uopće. Meni to zvuči sarkastično. Da? Bez sarkazma mi nema smisla. Jer nekad nemam pojma što je život na faksu romantika. Teško. Pa dobro, mislim, ja gledam na život kao romantiku, mislim, kao, ne znam, ja nikad nisam gledala na život kao nešto preozbiljno. Mm-hmm. Meni je to uvijek bilo sad da moram nešto. Meni je to uvijek bilo onak go with the flow i onda imaš neke želje prema kojima bih htio težiti, ali nije da ćeš, ne znam, ne mogu ga shvatiti ozbiljno. Kako da ga okrenem, ne mogu ga shvatiti ozbiljno. Da. Ja
bez romantike. Ja teško mogu zamisliti da sam ja na poslu i da sam nesretna. Mislim, znam da se ljudima događa i sve to, ali da osjećam neku duboku nesreću i nezadovoljstvo, pogotovo sad u ovakvoj ranoj fazi kad nemamo ni obitelje, djecu, nemamo odgovornost tehnički ni prema kome, osim prema samima sebi. Teško bi zamislila da ostane na poslu koji me ne zadovoljava. Da. Mislim da ovo vrijeme iza faksa stvarno treba iskoristiti dok smo još mladi i stvarno nismo obavezani, dobro, neki već u našim godinama jesu obavezani Da, i familijom istina. i djecom i ali mislim da stvarno treba iskoristiti još tu slobodu neku koju imamo. Stvarno da nismo vezani za grad, da nismo vezani, dobro, financijske potrebe svi imamo, ali mislim da se to može iskombinati, možeš ti nešto uštediti da možeš kasnije eksperimentirati stvarno ako nisi zadovoljan na poslu kojeg si dobio prvog nakon faksa, jer realno svi nakon faksa se bojimo da ćemo ostati, da nećemo naći posao i Istina. da ćemo 100 godina biti u potrazi i niko nas neće htjeti jer nemamo iskustvo i sve ostalo i onda zapravo se bacamo na prvo što uspijemo. Marta, kako si ti to uspjela tako dobro opisati, a nisi bila, znači, doslovno si bila uvijek i na faksu si radila i odmah drita i za faksa si našla posao. Kako si mogla tako dobro opisati taj osjećaj nemoći koji osjećaš kad misliš da te niko neće zaposliti? Ja sam zadivljena. Pa, mislim, radila sam kao student, ali u principu baš je to bilo onako, ok mi je bio taj posao, ali nije bio posao kojeg bi se ja mogla zamisliti da nije me ispunjavao, falila mi je neka dinamika. Baš jednostavno nije pasao mom karakteru. I to je bilo to. Ovak posao je bio super. Stvarno ne bi mogla ne mogu reći ništa protiv ni firme, ni nikog tamo. Nego jednostavno mom karakteru nije pasao. Baš sam bila želim to promijeniti, ali strah me. Strah me da štak neću niš poslije tog naći. Znači, doslovno, ko da pričaš o lošoj vezi, kao. Ali mislim, to je taj strah mislim, s jedne strane strah od promjene, postoji želja za promjenom i znaš da može, imaš povjerenja u sebe, ali nemaš povjerenja u svijet da će te primiti. Da, pitaš se je li sve u redu sa svojim čulima, zašto nisam sretna i zadovoljna kad tehnički bi trebala biti sretna i zadovoljna. Da. Ali nešto u tebi se protivi. Da. Pa zapravo ja mislim da si ti jako čak lijepo opisala nešto što sam ja osjećala kad sam odlučila otići za Njemačku. Znači ja u principu nisam otišla samo zbog novaca, kao u stilu idem ja sam u Njemačku zaraditi novce, zato što nikad nisam sad toliko trčala za novcima. Jesu oni bitni svakako, ali nije sada mislim da i u Hrvatskoj možeš lijepo živjeti ako se snađeš i ako se izboriš za sebe. Ali ja mislim da je mene bilo strah da ću ti ja naći posao i da ću ja onda biti posao, kuća posao i da će mi biti sve isto, da će mi svaki dan biti isti i da će biti svi isti ljudi, da će sve biti isto. Ja mislim da sam samo onako u principu možda žudila za promjenom ili za nečim skroz novim i tak. Tako da sam ti evo sad došla na posao gdje ljude ne razumijem, šalim se, gdje pričam jezik koji mi šteka, znači osjeti se da sam Auslander i učim jezik i učim posao i sve mi je stresno, ali s druge strane baš guštam jer cijelo vrijeme se nešto borim i cijelo vrijeme nešto, ali se osjećam stvarno živo i jako mi je uzbudljivo to sve. Ja, u principu, htjela sam reći ti si, pa dobro, ne znam da, meni trenutno paše kao razdoblje bez borbe neko vrijeme. Sve mi je nekako, baš onak lijepo klizim trenutno kroz ovo razdoblje. Ali kužim da ti treba nešto. Mislim, ja vjerujem da će meni kroz neko vrijeme trebat, morat ću naći još nešto da me zainteresira. Neku promjenu ću morat uvest. Sad na kojem području, to ćemo vidjeti. Ali, da, uglavnom svakak ako niste zadovoljni na poslu, ok, svakom poslu treba dati priliku par mjeseci, jer prvi dojam je uvijek težak, ali stvarno dok niste vezani za ništa, mislim da se ne bi trebali bojati zakoraknuti i potražiti nešto novo. Da. Mislim, živimo u vremenu kad evo, moram priznat, ne bih htjela da podcast bude, evo ja sam sad u Njemačkoj, meni je sad tako, ali ja sam ti stvarno oduševljena raznolikošću struka koje imaju svi ti ljudi na mom poslu.
I moram priznati da Njemci su tu puno slobodniji i puno su više i mijenjali faks i puno češće mijenjaju struke. Tipa, jedan lik na poslu govori otvoreno da nakon 5 godina planira otići skroz neko drugo područje. Stvarno, znači nije u stilu da si tu i da će se graditi, ići dublje i biti onako još više, ne, ide skroz nešto novo. Ja sam baš bila mislim oduševljena i onda kad onak čuješ da i duže studiraju i mijenjaju faks i onak više se traže, znaš, možda se manje boje. Možda, možda se ljudi u Hrvatskoj, ljudi u Hrvatskoj, čuj mene, ali možda se stvarno boje da neće moći naći posao, da neće moći preživjeti a ovdje se možda stvarno onako, idem tamo pa šta bude. Možda, ne znam. Da, mislim da je kod nas taj strah baš onako, da ga svi baš imaju i da je teško dosta preći preko njega. Da. I baš sam razmišljala koliko je tek teško ljudima stvarno koji tipa rade 40 godina u nekoj firmi pa dobiju otkaz, ili 30, ili onak tipa dobiju otkaz 3 godine pred mirovinu. Kužim zato što tipa da ja sad nakon mjesec dana dobiju otkaz isto bi bila sve onak šta ću sad, di ću sad, kako ću sad. Mislim da sam naletla jednom bila na neki citat gdje je lik rekao da potiče sve radnike da stalno idu na natječaje za druge poslove samo zato da sami sebe testiraju jesu li se uljuljali ili su i dalje konkurentni i pratili tržište za svoju struku, jel? Jel i dalje idu u korak sa tehnologijom ili šta već. I to mi je isto dosta zanimljivo u principu da ne stojiš na mjestu nego da cijelo vrijeme radiš na sebi i razvijaš se. I tko zna, možda otkriješ ljubav prema nečemu i onda se možeš zapravo usmjeravati u kojem smjeru želiš. Mislim, u krajnjem slučaju sva ta raznolikost koju god prođeš daje ti tu neku tvoju karakterističnu, nisi ti izgubio vrijeme studirajući ili učeći nešto. Ti i to, čak i ako si sad na totalno drugom području, ti si nešto ponio sa sobom od toga što si studirao, od toga što si učio, od posla na kojem si bio, a nisi ga volio. Nešto si ponio sa sobom i to je tu, nije to propalo. Znači, u stilu ako si tipa 3 mjeseca učio programirati u Pythonu i nakon 3 mjeseca si skužio da ti to ne ide. Ti si bar skužio da ti to ne ide. Nećeš za 3 godine reći, ajme, mogao sam biti programer u Pythonu, mogao sam to. Znači ne, onako uložio si nešto i upoznao si sebe. I onda znaš u kojem smjeru ideš. Da. Pa i otkriješ nešto u svom karakteru. Da. Tako da u principu vrijeme iza faksa sigurno nije dosadno, nego isto puno izazova. Da. Čak mislim da poslije tog moraš naučiti stvarno boriti za sebe. I naučiti sam sebi davati komplimente, sam sebe ohrabrivati. Nisam ja skroz, ja znam nešto i stvarno ispadne da znaš dosta toga, samo što ovak na površini ne skužiš. Da, stvarno se osjećaš kao da ništa ne znaš, onda ispada da nakon nekog vremena, pa ja se ipak snalazim. Da. Ali skužiš da i ljudi koji tu rade ne znam koliko godina, isto traže, isto imaju pitanja, nije da sve znaju i da nego još uvijek uče i istražuju i ne znam kaj. Da. Pretpostavljam da je posao kuća posao za one koji su uhljebljeni u uredima pa se zatvore i iza vrata ništa ne rade, valjda njima je jako dosadno, ali nama ostalima koji stvarno radimo za plaću i u kapitalističkom društvu mi se moramo nekako razvijati, snalaziti i tražiti. Marta, mislim da kad smo pričale prije, dok smo još bile na faksu u ovoj epizodi, bile smo komentirale on je ovo stvarno jako smiješno, ali kako se rješava zdravstveno i kako se rješava kaj se se mora riješiti? Moraš se prijaviti i tak nešto. Jesi ti tako sad sjećaš kako se to radi? Da. Pa znam da je zdravstveno bilo imaš mjesec dana nakon što ti završi faks i nakon što si diplomirao da sam si ga obnoviš, jel? Da se prijaviš negdje nešto, da ti ga daju. Platiš ga, šta već. Osnovno imaš da dopunsko, ja mislim, moraš platiti. Da. Ali ako kreneš raditi, onda ti to firma sve sredi. Moraš se prijaviti na burzu, ja mislim. A ti nisi morala, ili si morala? Ne, jesam, pa prije nego što sam dobila posao, morala sam se prijaviti da me oni mogu prijaviti, jel? Je, to se trebalo prijaviti. Iako to mislim da sam, ne znam kako sam to riješila. Mislim da se većina stvari, jedina dobra stvar kod ove korone je što su ljudi skužili da su većina stvari može obaviti preko maila.
Tako da ja ne znam di sam ja nosila papire. Ja sam sve papire slikala, skenirala, potpisivala i slala mailom. Nigdje nisam išla. To je tako dobro, to nije normalno. Da. Znači, to je vrh. Da. Onda, mislim, pošto ja nisam u Zagrebu, pa sam onda i tražila doktore, mijenjala i sve prebacivala u grad. Znači ti si mijenjala doktore iako ti tehnički nije trebao doktor. Znači to si ipak riješila pa znaš kaj, zamisli da ti je nekaj hitno, ne znam, izbijeti osip ili tak nekaj. Mislim, ne možeš kako će ja otići do doma. Da, jasno. Morala bi uzeti, ne znam, godišnji ili nekaj da odem do doma samo do doktorice. A bolje to riješiti prije nego što ti je nešto hitno pa da imaš di otići. Da, inače kad si spomenula godišnji, jel možeš vjerovati da ne možeš samo doći i reći, a sutra mi se ne da ići na faks, sutra ću ići, Marta, reci mi, jesi se na to privikla? Ne, nisam. Ajme, kako ću tek onda ja? Nisam, ja se ne mogu zapravo priviknuti na to da si moram zbrajati kroz godinu koliko dana sam slobodno, bi si slobodno uzela kad, gdje, što. Je, to je stvarno, da. Da moram kalkulirat. Da. Neću komentirati ništa. Studentski dani su stvarno jako lijepi dani. Da, mislim, ja sam isto baš, kad se trebale te papirologija riješiti, stvarno mi je tog puno bilo, isto sam bila u nekoj krizi, ajme meni, pa to nije ni čudo što su svi odrasli smrknuti, pa šta je ovo? Da. Ali dobro, nakon što prođe tih, ne znam, prva 2 mjeseca turbulentno, onda ajde, smiri se, nije toliko. Mm-hmm. Pa ja moram priznati, kad sam ja rješavala te papire, ja sam trebala riješiti ovdje prijavu. Nakon toga, kad se prijaviš, moraš prijaviti zdravstveno i još nešto, zaboravila sam što. U svakom slučaju, ja ti nisam prijavila zdravstveno. I ja sam ti nešto, i onda mi je neko rekao, a dobro, nema veze, to ti je ondako firma kad te zaposli ti mora prijaviti zdravstveno, a ova žena koja to radi bila je tamo na godišnjem, da je ispod 20 dana radila ilegalno jer nisam imala zdravstveno i ona je to sve riješila u sekundi. Znači, doslovno u principu sekirao se ti ili ne sekirao, stvari su u principu same od sebe riješe kad ti to nekako nije da se riješe same od sebe, jel? Ali u principu stvari se riješe bez da ti otpadne kosa s glave. Da, samo treba razviti to mentalno stanje da možeš ne sekirati se oko toga. Da, baš da. Marija, kak si ti uspjela naći posao u Njemačkoj? Kak je to izgledalo? Mislim, znala si mi pričala, si bila na hrpi razgovora ovak prek Zooma, pa ono. Kak si ti to izvela? Još na stranom jeziku i još kak si našla poslove na koje ćeš se prijaviti? Marta, ja ću te pitati jedno pitanje. Kako se zove naš podcast? Znači, doslovno fake it ili make it. Ja bi ti došla tamo i bila sam ja sam završila faks, ja ne znam ništa raditi, ja sam nesposobna, kako da ja sad sebe prezentiram da oni mene zaposle. I počeo bi ti Zoom razgovor i ja bi to odradila. Marta, ja se ne bi sjećala poslije što sam ja ni radila, ni komentirala, ništa. Ali ti razgovori su actually svi više manje prošli dobro. Znači, ja sam ti u principu u jednom trenutku baš počela slati prijave za posao. Znači, neko vrijeme nisam slala ni jednu. I stalno su me pitala, Marija, kada ćeš naći posao? Ja sam ti bila ali ja se naprosto nisam pomicala s mjesta. I tu sam bila dosta paralizirana. Ne znam, je li me bilo strah, Jel me je bilo strah, konačno okrenuti taj list, jer ti moraš se odseliti. Znači, nije to toliko teško. Čovjek stvarno sve može, ali tehnički je. Ti moraš u jednom trenutku napustiti sve što znaš, imaš i što ti je poznato i baciti se u nešto skroz nepoznato. Skroz. Ali eto, meni je bilo malo lakše jer ipak imam obitelji ovdje, jel? Ali svejedno nije, znači u principu ovaj put kojim sam ja išla bilo tko iz Zagreba je mogu ići bez da ima brata, sestru u Njemačkoj. Znači, samo sam ti poslala svim živim firmama prijave. I to sam baš vodila Excelicu koliko sam ih prijava poslala i koliko su mi vratili. I u principu sam na cca 50% dobila razgovor inicijalni. I ti razgovori su više manje dobro prošli. I zapravo ovaj posao koji sad radim je bio moj prvi prvcati razgovor na njemačkom jeziku. To mi je bila prva osoba koja mi je odgovorila. I samo što među vremenu sam imala i druge razgovore, ali to mi je baš bilo smiješno. Tehnički sam mogla samo igrati na tu jednu kartu, prva firma i dobila bi njih, bez drugog razgovora.
Ovako, znači oni ti više manje, znači nema da mi netko nije vratio na mail. Znači, di god sam se prijavila, oni su meni rekli da ne. U principu prvi krug razgovora u nekim firmama je bio samo sa HR-om, dakle gdje samo vide koliko si ti ozbiljan kandidat, jesi li poslao reda radi maltene mail, nego ono, koje su tvoje ambicije ovo ono. I to je bilo u par firmi, nakon toga ide razgovor baš sa ljudima u odjelu. Onda sa ljudima u odjelu onda više manje pričaš i o poslu, o interesima, gdje se vidiš, gdje ne. Ono što je meni bilo izazovno je to, pogotovo kako smo mi završili geodeziju, kad te pitaju jesi više zainteresirana za teren ili za ured. Ja onako, niti sam bila na terenu, niti sam bila na uredu. Mislim, jesam ko studentica, ali to meni ništa ne znači. Ja ne znam hoću ja moći graditi karijeru ili graditi svoj život isključivo oko jedne vrste posla. I onda bi ja više manje rekla, gledajte, u ovom trenutku me više zanima to. I onda, ako može u firmi, ali ja bi, sretna sam da počnem bilo gdje raditi, već to onako hvata, očaj, hoćeš posao, dajte mi samo. To mi je, mislim, nekome kad me tješio, bila sam jako nervozna, stvarno ono što si ti opisala neću ponavljati, ali onda mi je neko rekao kao, gle, realno, ako bude sve kak treba, idući posao koji ćeš tražiti dok actually imaš posao. Znači, ovo je zadnji put da tražiš to ne kažem da je istina, ne znam, ali tehnički postoji mogućnost da ovo je zadnji put da tražiš posao nezaposlena. Možda ćeš ga tražiti zato što si nezadovoljna ili hoćeš nešto drugo. Dobro, nebitno. U principu i kad bi dobro prošli ovi intervju, znači ako bi zadovoljila kriterije u stilu da imam dovoljno, znači uglavnom ako nisam zadovoljila to je onako da su našli nekoga bolje kandidata i to je nešto što tim se moraš pomiriti. Znači uvijek postoji netko ko je bolji od tebe. I onda i ovisi šta firma traži. Možda nekad firma traži više iskustva. A nekad tipa ova firma u kojoj sam ja, oni su zaposlili nas sve friško s faksa. Njima je više pasalo uzeti nekoga s faksa, friško i uložiti svoje vrijeme u njih da ti se poslije vraćaju. I ja sam recimo presretna i prezadovoljna zbog prilike koju sam dobila, pogotovo kao netko ko ne priča njemački toliko dobro. Dakle, od nas 5, nas 2 smo ovako, da baš i ne pričamo tak dobro, 2 ih je baš Njemaca i jedna je Rus, ali koji je već duže vrijeme u Njemačkoj. Ok, sad to je bila mala digresica. I u principu nakon toga, nakon tog razgovora sa šefom, nadređenim koji će ti biti, sam svugdje imala probni dan. Znači, ako sam prošla to, imala sam probni dan i na probnom danu ti onako uvedu te u posao i vidiš kako to sve izgleda. I to mi je dosta dobro da vidiš kako firma diše. I to ti u principu onda je olakša izbor ako znaš, bili ti htio, jer može se dogoditi da se i tebi nešto ne sviđa. Da dođeš i onak skužiš, nije mi nešto, onak djeluje mi dosadno ili djeluje mi repetitivno ili tak nešto. I ja sam čak ja imam osjećaj da sam ja na jednom intervju, kad sam skužila da postoji probni dan, imam osjećaj da sam se sama pozvala. On su nešto me počeli pitati kako ono, a ja rekao, pa možemo samo na probni dan pa ćemo vidjeti kako to sve izgleda. Pa da, mogli bi. Tako da, barem ja imam takav dojam, možda i nije tako bilo, ali u principu dosta sam se opustila kad sam skužila da postoji probni dan, jer onda više onda kako na intervju sam sebe prezentirati, ja nisam navikla sebe hvaliti, mogu reći šta bih htjela, što ne mogu, a sad ja kažem, ja sam vam ovo, to mi je glupo. Ali ako dođem na probni dan i kliknemo si i ja i nadređeni i ako to paše, ne vidim zašto na tehnički, zašto ne. Ne samo jel si kliknemo ili kliknem za posao, jer sam dovoljno zainteresirana, jer mi u krajnjoj liniji dovoljno zanimljivo. I tako. Da, iako ne znam da kod nas nemaju te probne dane, bar nisam vidjela, samo su intervju i neki i... Da. Ili si prošao ili si nisi prošao. Da, ovo s probnim danima mi je baš bilo osvježenje i baš mi je to dobra stvar. Zato što baš vidiš što rade i tako. I onda u principu nakon toga ide razgovor o plaći i sve to. Ovdje je dosta bitno, ja mislim da nisam sigurna, ali uglavnom nisam sigurna da govoriš o godišnjoj ili mjesečnoj plaći, ali u svakom slučaju cijelo vrijeme priča se o brutu. Znači, zato što se ovdje drugčije računa, ja ne znam kako se računa u Hrvatskoj, ja znam samo kako se računa u Njemačkoj, zato što mi je trebalo. Znači, da mi nije trebalo, nikad ne bi saznala. Znači, priča se u brutu, zato što Marta, recimo da nas radimo u istoj firmi, za istu bruto plaću, ako si ti udana,
ti primaš drugčiju neto plaću jer spadaš u drugčiju poreznu kategoriju. Ako imaš još jedno dijete, ako si samohrana majka, to je treća. Znači, to je sve, to su u principu različite porezne kategorije i u principu bruto plaća ne govori ništa o tvojoj neto plaći. A s obzirom na to da sam ja solo igračica bez ikakve djece, ja sam u najgoroj kategoriji i država mi sve uzima. Dobro, ne sve, ali da svakako bi manje uzimala da sam udana u svojim godinama. I to je u principu to, tako je kod mene. Da, kod mene je malo kompliciraniji bio traženje posla. Zato što, dobro, mislim, pak sam mijenjala i državu i grade i tak. Ali dobro, bilo je dosta uzbudljivo i sad mi je onak, šta ja znam. Sad kad je prošlo mi je okej. Ali u tom razdoblju sam bila stvarno, niko to nije bolje opisao od tebe prije 20 minuta, tako da se neću, da te neću sad ponavljati. A čekaj, jesi se morala prijavljivati onda i u Njemačkoj u nešto kako tu imamo burzu? Nisam to napravila jer bi se morao prijaviti. Ja sam ti u principu, mislim ja imam sve, znači ovo se sve moglo napraviti iz Zagreba jer su moji svi razgovori bili preko Zooma. Samo su mi probni dani bili uživo, ali mislim da sam rekla da sam u Zagrebu da bi odradila probne dane i tako online preko nečega. Tako da mada nije im to tolika praksa jer se često dogodi da ljudi dođu do zadnjeg koraka i onda kažu a ipak mi se ne dolazi. A ulože jako puno vremena, pogotovo u taj probni dan. Znači tehnički umjesto da neka osoba radi svoj posao, ta osoba tebi objašnjava posao. Tako da su oni više nije da sam im se javila u Zagreba dok sam već došla ovdje i oni znaju da sam ja ozbiljna oko posla, jel? Da. U principu ljudi, meni je drago zapravo bilo drago kad sam skužila da u biti ljudima toliko čak i nije problem, mislim, ovisi šta firma traži i koga, za što im trebaš, ali ok mi je, barem ovim geodetskim firmama koliko sam skužila, primit Novajliju. Jer u principu oni te onda mogu oblikovati. Jer u svakoj firmi imaš tak neki malo drugačiji princip kak rade, kak kartiraju, kak bilo što, svako ima neki svoj, koliko god je to slično, uvijek imaš neke razlike i tako da ti kad si baš friški i nigdje nisi do sad naučio raditi određene stvari, oni te mogu oblikovati točno tak kak im treba. Tako da u tom smislu imamo neku prednost dritos faksa, a s druge strane čak i ovi koji mijenjaju poslove onakim se ne sviđa u firmi, neke firme traže nekog, da im pokaže, jer cijelo vrijeme radiš tipa neku stvar na isti način i dođe neko drugi iz neke firme koje su radili nešto na drugačiji način i pokaže ti, ok, možda je to ipak bolji princip po kojem bi to trebali raditi, ili točniji, ili ne znam, bilo šta takvo. Da. Tako da u principu jedni i drugi imaju neke svoje prednosti, sad ovisi samo kaj firma u tom trenutku traži. Da, jer tehnički prodaješ svoju na neki način osobnost zato što se sva znanja i vještine mogu steći. Da. Ko na pravom podcastu Marija pije vodu, jer je toliko pričala da su joj se usta osušila. Je, počelo me baš grebat grlo. Jana, izvorska, šalim se, mislite da nas Jana sponzorira, ne? To bi bilo cool da imamo tak neke sponzore, pa onak, ej Marta, jesi probala nove Haribo bombone? Dobili smo 5000 vrećica. Napravit ćemo giveaway. Napišite koji vam je okus najbolji. Ako imate neke proizvode koje želite promovirati, javite nam se na mail f4k.til.jum. Ako nam se svide proizvodi, rado ćemo ih promovirati. Zapravo da, to je dosta bitna informacija, stvarno nećemo lagati. Nismo mi za to, ali u principu ako imate nešto dobro, vrijedno i da se nama sviđa, mi ćemo to rado promovirati. Apsolutno. Imamo što smo nas i pričali same gluposti. Jesmo mi išta rekli išta ovako bitno ljudima da actually znaju šta ih čeka iza faks? Blaga veze nemam. Znači nas vi doslovno nismo znali, jel treba prijaviti zdravstveno? Jel treba? Čekaj, jel smijem slomiti nogu? Niš nismo znala, vidi nas sad. Razmišljamo o svrsi života. Znači ja još uvijek niš ne znam, ali toliko niš nisam znala, ja mislim da me žena iz burze zvala da mi objasni šta moram, kak moram, di moram, šta da joj pošaljem. Znaš ti koje sam probleme imala ovdje dok otvorim račun u banci?
Znači, u principu dobiješ ugovor, ali ti dobiješ prvo ugovor za stalno. Znači, prvo dobiješ ugovor na pola godine pa za stalno. I meni savjetuju ove žene u firmi da svima i kad tražim stan i kad otvaram konto, to jest račun, da govorim da imam ugovor na stalno, da ja njima nisam dužna govoriti da sam ja na probnom vremenu Ja idem u banku, ali to je bilo prije. Oni su meni to rekli kasnije. Ja idem u banku, pokušavam otvoriti račun, oni meni kao da se javim za pola godine kad budem za stalno. Naravno da sam tad znala, imala bi račun. Onda idem kao, ima neka online banka koja se ne mora ništa plaćati, pa rekao idem. I onak ja obavim video razgovor, pokazujem osobnu, okrećem osobnu, to sve treba verificirati, baš prolazim kroz muke, pošaljem mail, žao mi je, ne možete otvoriti račun. U jednom trenutku dolazi tajnica u firmu, a ja to sve nekako Marta opušta. Ja znam da će, ja mislim nekako da će stvari riješiti. I dolazi ti meni tajnica u jednom trenutku kao da treba račun kao. I onda ti dolazi meni ova cura kao, Marija, jel ti znaš da ako ti ne doneseš račun, da cijela firma ne može dobiti plaću dok se tebe ne riješi. Jer kao svima se isplaćuju u isto vrijeme. Ja ti brže bolje. U principu u principu rekla sam da mogu onda otvoriti u državnoj firmi račun. To su Šparka, ne znam je li sad smijem reklamirati, a zapravo reklamirat ću. Ja zovem Šparkasu. Ja kažem, oprostite, kao mogu otvoriti konto, kao da, kad vam paše. Pa ne znam kad mi paše, ali moja firma, niko iz firme neće dobiti plaću dok ja ne napravim račun, tako da ja mogu doći bilo kad. Sutra u 11. Može. Tako da sam ti to riješila, za keks. Kad se stvari stisnu, onak sam se dođu i riješe se. Nekako magično se riješe. Da, sad si me sjetila, znači, ja sam neki dan, znači, toliko sam naivna, toliko mi niš nije bilo Znači, mene ti je nazvao čovjek, rekao da je iz Tomatova, jer sam u Tomatovu kao na mreži, i rekao je kao, joj, vi ste naš dugogodišnji član, dugo godina koristim Tomato, pa smo mi vama pripremili jednu ekskluzivnu akciju. Marija, ali ti to zvuči sumnjivo? Pa meni actually čak ne bi zvučalo sumnjivo. Trenutno vam dajemo, trenutno imate, i onda veli on meni koju ja tarifu imam, ja tvrdim da ne plaćam uspostavu poziva, on tvrdi da plaćam uspostavu poziva, ja sam bila u pravu, on nije, ali nema veze, nije priznao. Dobro. I uglavnom kao, jer sad su mi složili nešto, uglavnom 3 put više dobivam za iste novce trenutno. Mhm. Kao tarifu su mi složili, je za to neka, sad na 24 mjeseca neka pretplata, ne znam šta je. Mm-hmm. I uglavnom, ali kužiš, da se to verificira, trebaš ti njima dati broj osobne, trebaš ti njima dati OIB, trebaš ti njima dati datum rođenja, da verificiraju da si ti ta osoba, jel? Ja, sva sretna, idem ja 3 puta i dam ja i broj osobno, sve ja to izrecitiram. Marta, ja bi to isto napravila, sam da znaš. Evo, tješim to odmah. Znači, ja bila onako, znači, kojiš čovjek mi je rekao kao, ja sam od studij tu, velim, joj, pa ja sam tu blizu, kao, super da sam vas ja dobio, znaš, I ja si poslije mislim, tipa 5-10 minuta od toga je prošlo kad mi se slego, kad sam ja sve normalno izrecitirala, što god se od mene tražilo, kao, znači, lik, sad lik ima moje ime, prezime, OIB, broj znači to je krađa identiteta samo takva. Onda sam još išla googlat kao šta ljudima treba da ti ukradu identitet. I sve to se može iskoristiti da ti ukradu identitet. Doslovno samo da sam mu rekla datum rođenja, to bi se moglo iskoristiti za krađu identiteta. Ja sam cijeli dan bila onak pod stresom. Mislići, fakat sam nasjela, kako sam naivna. Onda sam našla, ali dobro, provjerila sam broj je stvarno bio Tomato. Ja sam stvarno išla zvat broj baš korisničke podrške, da ja provjerim je li to meni stvarno to napravljeno što je rečeno da je, i fakat je, tako sam onda poslije bila mirna. Ali da ti budem iskrena, sad sam počela razmišljati šta će njima naš broj osobne. Ja se ne sjećam kad sam zadnji put recitirala ikom broj osobne. Pa ne, to je meni isto na prvu bilo čudno, ali onak, znaš, žurila sam se doma s posla, pa mi je bilo glupo, znaš, onak, ne znam. A kujiš čovjek rekao, joj, pa ja sam od tud i tud, rekao mi je svoje ime, šta ja znam, stvarno mi je zvučalo, Ti najveći lopovi su tak simpatični, baš im vjeruješ. Da, to je meni poslije palo na pamet. Baš sam se zabrinula. Da. Da je bila iduća svaštara kako preživjeti krađu identiteta.
imali smo jako malo odgovora. Kužda smo imali više odgovora na pitanje, možda bi imali neke smjernice. Sad smo se već uljuljkale u ovaj odrasli život da samo pričamo otprilike što nam padne na pamet. Uopće se ne sjećam gorućih tema koje su nam bile u trenutku završetka faksa. Da. Ali mislim da a mislim ono što si ti rekla, ako si se sad i uljuljkala, sad ćeš tražiti neka uzbuđenja, tako da vjerojatno već postoje neke druge ambicije i želje koje ti se javljaju u srcu koje bi poželio napraviti. Tako da ko zna kako ćemo epizodu dogodne snimati u ovo vrijeme. Ok, šta još? Pa možemo se posvetiti hobijima. Pa da, teoretski da. Da, tehnički. Dobro, ja se još uvijek se... U to malo vremena što nam ostane iza posla, spavanja i tuširanja. Da. Ja ne kužim kako ljudi imaju, evo recimo, djecu. Kako oni se posvete svojoj djeci? Iskreno, Marta, ne, iskreno, i ja sam o tom razmišljala. Znači, ti 8 sati radiš i sad, znači, dijete vidiš tek od 5 sati nadalje. Pa to baš nije puno. Znači, dijete većinu svojeg provede u vrtiću ili u školi i kad ti stigneš na njega utjecat? Tamo sam te htjela pitati još ako, Marta, još ako budeš spavala sat vremena iza posla. Ja ću s djecom spavat sat vremena iza posla. Svi si legnemo. Da. Blaženo spavanje. To će biti isto jako uzbudljiva vremena. Ali je ne kužim, ako ja sad nemam vremena, Marta. Kuž sad sam umorna. Da, ne znam. Evo, stvarno ne znam. Mislim da to su neke čarolije. Ja ne znam kako to mame rade. To ćemo, ako bude sreće, tek saznati, ali dobro. Tema za neke druge epizode. Dobro, šta je još bitno reći? Da život iza faksa je i romantika, ne samo kapitalizam. Koliko je tebi bila bitna plaća kad si tražila posao? Da, vidiš, sad si me sjetila. Mm-hmm. Znači, cijelo vrijeme, svi kad izađu s faksa, uvijek imaš neke ljudi koji su već prije radili i svi ti, u krugovima kojim se družiš, svi ti kaže, joj, nemoj pristati na ispod ovog i ovog. Joj, nemoj pristati ispod ovog i ovog. Kad se ja gledala polako, sad kak smo svi našli poslove svi smo pristali na ispod ovog i ovog, ali, mislim, u principu, na početku, barem meni je bilo full glupo tražiti više od onog što ti ponude. Da. Realno, jer nemam ti šta ponuditi, nemam ja sad iskustvo da kažem, ali ja znam to i to i ja mogu ponuditi to i to, zbog tog sam vrijedna, ne znam. Mm-hmm. Da. Više. Da, pa ono što si rekla, molimo Boga da nađemo posao. Kod mene kad je bio razgovor za posao, ja nisam imala nikoga da mi kaže šta trebam očekivati. Ja sam doslovno uguglala prosječna plaća za taj posao u toj pokrajini i to je bilo to. I to je bila cifra koju sam ja rekla. I naravno da sam dobila manje. Ali dobro, jer sam početnik pa mi je to bilo sve ok. Tak da... Pa da, kojiš upravo to. Glupo ti je tražiti sad nešto kad znaš da ćemo oni morati uložiti svoje vrijeme i da te nauče nešto. Mislim, u svakom slučaju plaća mi svakako nije bila primarni motivator za posao, pogotovo ne za prvi posao. Ali računam da za razvoj, za rast dalje i u ovoj firmi ili ako bi mijenjala da bi plaća bila onda kriterij za koji bi prešla iz jedne firme ili u drugu ili za koji bi pristala na neku poziciju ili ne. Ali znaš, mislim, onda već imaš i nekaj za ponudit. I onda nekako, ali, mislim, i uđeš u firmu, čak i kad pristaneš na ono što ti ponude odmah, svejedno gledaš da li postoji u toj firmi mogućnost da se napreduje, da nećeš stagnirati sad na tome i ne budeš dobila nikad ništa više. Da, zapravo da, točno to obećanje da ću se moći razvijati dalje je ono što te baš privuče. Da, barem sad na početku. Da. Htjela sam te pitati još kako je tebi u firmi o međuljudski odnosi. Ja ne znam koliko tvojih kolega iz firme sluša naš podcast pa da ih sad pohvališ. Mislim, meni je super, ali bilo mi je super zapravo svugdje gdje sam do sad došla, iskreno. Ja dođem iz Sinestara, oduševljena. Mm-hmm. Ali, ne znam, koliko se meni čini, geodeti su ta neka vrsta, barem većina geodeta su neki onako ekstroverti, ne znam, otvoreni su pomoć, otvoreni su, baš su ta neka vrsta ljudi nekak. Da, jesu. Tako da, mislim, ja jesam neki malo introvert i malo sramežljivija osoba,
ali paše mi takva vrsta osobe Mhm. koji su geodeti. Moram priznat da sam i ja tako... Naprosto geodeti su... Evo recimo moj šef je geodet i stvarno se vidi da... Ja ne znam zašto, ali ima to nešto ono, stvarno jako drago i simpatično. Vjerojatno nisu svi geodeti takvi, ali... Pa, Ali cijela... ali većina je. Da, i onda cijela firma, kad je on takav, vjerojatno cijela firma naprosto pokupi tu vibru. Da. A ne, velim, i častimo se za rođendane i ono, stvarno... Da. Zapravo sam ugodno iznenađena, bih rekla. Da. Dobro, mislim, možemo u nekoj drugoj epizodi baš pričati o onome kako je firmi, kako je ono rad tu, kako je firmi, ovo ono, bla bla bla. To možemo za neku stvarno drugu epizodu i kad bude malo više iskustva. Kako nam je to kad dođu mlađi, kako nam je učiti mlađe kad dođu. To bi bilo vrlo zanimljivo, to možemo snimiti nekad. Ali da, život nakon faksa je mirniji, rekla bih, ali i dalje ne manje uzbudljiv. Da. Ali svakako manje stresan, bih ja rekla. Nakon prvih mjesec, dva dok se ne akomodiraš, ali nakon toga je stvarno puno manje stresan. Moram priznat, evo ja sam još u prvom mjesecu, još uvijek sam onako, pod stresom, da sve naučim ali mi je i dalje manje stresno nego sav faks. Jer znam da na kraju da ću savladati, da će biti ok, znaš. Nije me strah da ću pas godinu, platit godinu, kasnit sa svima. Nekako znam da će sve biti na kraju ok. Mislim, možda firma propadne nenadano, to se nam da neće desiti, ali u principu manje mi je stresno. Ali to opet nije moja briga, nego šefova. Tako da baš mi je ok, baš manje stresno, moram priznat. Da. Ne, stvarno puno manje stresno. Da. Kako nas tijelo izdaje s godinama? Ali dobro, to možemo dogodne, Marta. Neki tebe, neki ti da vješ koju godinu. Dobro, čak smo dugo i pričali. Dobro. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili u još jednoj našoj epizodi. Nadam se da ste nešto zanimljivo pokupili i da ste uživali. Hvala vam što ste došli do kraja. Da. Ali ja moram priznati da ima neki gušt u snimanju noćnih epizoda. Noćnih, 11 sati, a nas vi samo šta ćemo se nasvijestiti svaki čas. Ali ima neki gušt u snimanju noćnih epizoda, ali ne znam kako je ni zašto. Je. Ne znam ni ja, ali moguće zato... A nije, ti si rekla da si ti jutarnji tip. Nisi? Ujutro kad se uspijem proboditi, onda fakat potegnem i mogu dosta dobro napraviti. Ja sam ujutro me niš ne... Osoba koju ujutro ne treba niš pitat, ni ujutro ne treba ništa odlučivati, tako da meni više paše ta navečer, onak imam neku bolju, energičnija sam. Mm-hmm. A meni je malo paše, vele kak sam umorna, pa sam malo kao skoro popijana. Pa sam onak puno opuštenija i puno mi onak mozak slobodnije radi. Bez nekih... Onako, znaš, cap, nego sam onako, sviđaju mi se noćne epizode. Rekla bi ponoćne, ali daleko smo mi od ponoći. Radnim ljudima ovo je ponoć. Da, vrijeme za spavanje. 11 sati jednako ponoć. Da. Dobro, to je onda to. Nećemo se 100 godina pozdravljati, to smo usavršili više brze pozdrave. Sve komentare, slobodno, evo stvarno, opet žicamo za komentare. Ali hvala vam na svim feedbackovima koje dajete. Pa čujte, dragi slušatelji, morate nečim dokazati da ste došli do kraja. Kako ćemo mi znati da ste najvjerniji slušatelji ako nam to ne pokažete? Da, i fakat. Moram misliti da će ovo sad stvarno neko slušati ovaj krajeva. Možemo staviti neko easter egg, tipa da dobiju neku nagradu, ko nam se javi i kaže neku ključnu riječ. Tipa video call s nas dvije. To je ekstra nagrada. Ali actually bismo mogli nešto organizirati. Je, fakat bi mogla nešto smisliti. Da. Ok, ovako, kogod je ovo došao, može sam sebi smisliti nagradu koja nije novčana jer smo siromašne i pristali smo na plaću koju su nam ponudili. Ali nam se javite u inbox sa porukom poslušao sam do kraja ili poslušala sam do kraja, pa ćemo nešto smisliti i dogovoriti. Može. Odlično. Hvala vam na slušanju i slušamo se za 2 tjedna. Tako je. Vole vas vaše hiperaktivne kornjače.